Hakan no pai singi jong ka khatwai tari ulaber araja arpusa uba kaldinos mar banyang urang ba na laimer da ka jing sngo dom ulalek pen pai yo song khau ubala thiet haka khandai tari ulaber araja arpusa nakadukan surajmal and son hatham anjali namar ka jing khle jaklia ka bom ithu ithau shu how to song habakra yo tu song khau hakmat utrai dukan la lap ya ki plastik ki telai borni ki plastik khoini ki pelakon bat kiwi pan la kham palat ya ki jaklia ha ki tiar thap nyot lani ki dustbin uteu rang ba ulo ong bol thiet yo tu khau lai na ka te dukan bat sham la lap ba undan jaklia namar ha ka por bepet uteu song la dung tang daunar dak ba pentep ba anda ki badan ha yeng ki lamut shet yo tu khau la lap pan banda ka plastik raja uba kali no sule thu ba anda la kraj la lap pan ban ki jaklia ki bam ithu ithau shu Nuk ni saya coba hinuk syuk hin chat ini. Tu, nak posting saya burni ro buon ma. Tu, knai ki download ni. Tu. Pese, pe dumar yo. Ada kene app itu. Tu. Kuni umde syu tu bong ba kuni kem tairo em ini mat de nu kha batam nang ni madan dah. Batam nang ni ya bu. Itu susnes ya harus download sepok limtip dah. Kat bahas sepok dia tak goy. Nanam ima susu itu. Itu cuma itu gidin biri. Itu. Kopi itu. Iyam niru. Dah lah iu kalau isu bah tu dia biang kem kan. Itu. Itu lang kem tu. Nang tam ni tong ni wer niru kan. Katu. Pe ndadung. Oh, katu mga khalimdi teh. Katu mga diru khalimdi. Katu de aisnang. Ukhaw na abru bam katu de. Betul. De katu. Itu bi aisnyang na itu bi. Itu dia aisnya. Itu नहीं है इसने. ये सील तो ना भाई देख. मेरा बात सुनो. पूरा सील है. अरे मेरा बात सील नहीं है तो इटू ऐसे पुराना पैकेट ना फटा हुआ. ये पैकेट है ना. तो अपना से सील करेगा मैं ये. अरे देखो ना. वो भी सील, वो भी आइसन्यांग लेकिन सुबुर खाता लेकिन अभी भी हम लोग की खाता. तो हम बोला गलती कर लो आप. हम तो नहीं मुझे कहा लेकिन बराबर से यहाँ मिला था ना. क्या बराबर था? आप तो आज ही आया लेके. कम से कम चेक कर दो. ऐसा तो नहीं होगा. कम से कम तो चेक कर दो. ऐसा तो नहीं हम लोग होगा. आता है पीछे से आते हैं. आप तू बोला था ना ये तो आइसन्यांग करेगा तो सील करेगा था ना. सील करेगा तो ये भी आइसन्यांग है लेकिन तुम लोग भी एक ही सील है. लेकिन बिक्री करने कभी मिला आपको? कभी पैसा मांगने पड़ेगा लेकिन बिक्री करने पर क्या कहाँ से होगा? हम लोग पैसा मुफ्त नहीं मिला. हम लोग पैसा मुफ्त नहीं मिला. हम लोग हर दिन jinglam jangai ni ukhau ta kalong ba menin si sedan kamiet akapor bentuk ki lai beji so beji kat bangila cek itu khau ni dukan ro akor bangathiet kalong apa ji gen kamalom de nakadau jung tu narba hiju pek khau to urut palan teh nang to padal apoi sayen ta gila ngapal subu ta yu ta ki ong ngapara ong ba saset kerja ye tam ta teh hadi bai para jonga ila pek itu khau ye ta ong ba milong ong ngabale milong ana balap plastik kerja lapuk raja tadi nonton tak ong ba ngapa ngalani pej hi dak ngam sumangai ngapej hi kepala de ngalap apa ngakra itu kau sipo ngalap di berni ki plastik te lang ngakra le sipo susu te ngalap susu di juma ai kan tadi nonton pat ba ngala sai dak aktir adu aktir ka yong bai ka yong tu kan tadi ngam inu suban ba jadi yang na yang ba ye sa pej la daw milong kan jet ong ngam milong su ong hap hi bang le kan phai na bar baru ba susut ai ka pisar kum kiat ma banjit tu tala bon kam yu te kajingan kena kali tentu sisi janji Mau kerteng jong khau di wei. kajing khot tu kerteng jong tu khau te kajing pe jong ngat kerteng ri kijong be jong tau khau lai kan Kan lu pikir na. itu poidor yek kanyong sanpau Sampo kilo. ha sanpau kilo poidor kanyong sanpau Tengok mat hadin bang filak tu tau khau tu filak li penpai ne. Mana? per balap te omar mar ham lipen pasyu na malam miet palan te samene no gari sunde te la poi le jeseng no te kom ha menta kasni ngai ngawan pa amar ong man pensa sa kom tu arsni lai sir ngam soi hat ira te ngawan no komentas ngai ngawan pan phai no ngonda mar kom tu palong kom itu tau tu bakar nong diru te la poi yang tai kila ekeren ye kila ong ba ki la ekeren tu ki ong ba susiam bin ado we te ngapan ngam suhun namar balai ban sulap tengah teng lisi kilap ki we teng bayo lisi ki susnap kom basngap manga te kala long ai ka ba kajing tri hitam jengi kajing bela man kasni man kapor long sap egen mo amar kajing lap kom tu teng lada ngisu insting na kom tu pan long ba ngisu coba lada le kom kita khar ngisu indhun bete andre kan musim tengah pangasu bangam ton ngam suhun ngam sukwa kamasian namar balai ba kalau kan usar si we man pan i bala dadon balap mano waju smuti waju super
lek ba pan phai bat ai ki kubor ki ai khnang ba kini ginong di jeng je kini ginong di khau ni kini gimar kain ki bon dia ni ko Meghalaya kari kasi jungi walangi la long dipen makanan ki wei kiri hingre la da ki wondi kunto aqua bakin mi sakman ban pan i lada kambiang mi ba sakman man ran wasu tiang wasu per namar ulai kadi hok jungi hi bandawa Filak pikili ni amnu tu try dukan badi tu kau dina itu kau janra. aka jengkeli jonga te ki na po West Bengal ha mesti te uang na ba namar kiduk la i hing to video bala i sibun kidon tiki berni yang tu ki bala jabo pa ki hau tu uang na West Bengal na uni bang iwan na ki saus pa sans pa berni na ki hajar berni ki point dukan ki sumjit ibeiru onga banjit kata lapor hiru kum kisali tu nongkiet ulak banjit di sibun kum tu andre ka ba pher pat ak jengpet jonga te utu tana na po West Bengal dom data ude nang ni hi dau tu bala atam na po madanda namar ka jenglap jonga ngalap uduma te kata po West Bengal mentau bendi duma su sia te ki debi tu khau bala atam tu madanda perbuan customer ki berat i kum tu em te ka jenglap jonga long ka pur jonga bagi debi tu bakhat madanda boleh ngalap itu duma kan ka ba sai kedar namar balai ba hang no garim da khamdon re nong di duma la na po di kasi jongi tangkap tah ya Te habai de kata de pikili mene ba lap kita itu mah uang gumno. Ngala da ong kan uang hana bangili ngimten mar balai bu uni de na po West Bengal te ngajeng bedur jonga ta ngapa West Bengal khar West Bengal sete te ngamti kana pun di duma andre uduma ki bebe tang po di kasi jongi ta babon nong di kan bakar dai de po di kasi jongi kala pausa na mar mane uang na ba de tu khau ban aisniang tu la su ba tu khau aisniang tadi ngapai tu nganu aisniang kamu dunia ba thiet ngaru di aisniang na kamut ma uang na ba uni di po po West Bengal to ngakam no don tu duma tu kan pasam sing di jikar jonga na mar su ba la de hi bakhat mang tu Kan nusin ba fil alap kan ni jabo ni khan. Ajeng lap de jonga kalap de tamata sisien hi henry kalong be kai ga ba walang alap sisien maganaru ki ki sisien to nile henry ngata em lap sisien ne lap anu konuru ngakar banang lap nganawan mi nganang ai kubor mar balai ba khnang ba kidi ki bor ba halor kin tip yakani ba kin pet kan ba ka ni ka koi ka khia mo se yakare pang ka koi ka khia henry ka koi ka khia manta te tungui baduk lile ngam isania na mar balai ha kamar ba mar bi kumi la klek kumi te nyo sei kan dayo ni seklong yang ki batieng ni ban mi sakman ba pil asu ji la tu sa te tu sei kata ka koi ka khia kan ngai am don jakarman hi ni lara kin tek dah Habai de ni fin ujor nem sa food and safety pak. ya kata te sampai nganya sakmat hi gini ki baro ngala i munjor mar balai ban kumi te kam sun ayo kam sudon hak baru Andre ki banalor ladang manager makanar ngempe sarkar kali kamu ladang kadi sarkar ka batok ka bakro te kala dai hi ban balai la jong kam na mala tip ka sai gini ki kubor dan minang nen ahmad te ladang kadi sarkar ba menti mo mutlab te ka baju yadan mentalang si gitu te ngam thara ba kan sim kya kan sulah be mo mana aga jeng pe jonga te ka sulong no hama nong terai te khawa isnyang ge ni ngam bat jonga yu te ungla bi isnyang sei ka tau malit khaw ma andre ka sulong no ba mentala su unsil bejo kum tu hiken jar bos new bob bajar basu sengap bajar basu bambet jar ubam uot saka sarkar ne umwan sakman komot kisala isu nong ege kalong ta dau to bala atang madan dau tu hiken klaya isama tu klaya bisa tu hi nong khawais nang te ngam tikena namar balai ba unrisnya sei itu ni de sei kang yangi ki ba umpan ba ambe itu kada long senjinge te har tu kom जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है?
पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।